پشتی دولت عثمانیان را ایرو 100 ساله که امت د جهان ده به تایبەتی جی دروجلات ناوین ده مقدوره لی کرد هم مقدوره هم جی محکومن حقیقت اوه سدما چار و نچاریا امتی جهالتا ملی و حساب اجنبیان این کروینه و این کردان جی برای وان این مسلمانن حقیقت اول جزانینا و پرسکره کره کرامت لازم نینه نیرین و دیتنا و عقل سلیم جبو و کلا هرم یا قدیم را بس چاره سری و درمان جی اوه حقیقتا دویمین تجاران گوتنا راستی جبو و کلا قدیم نهات یا گوتن و نای گوتن سدما نگوتنا راستی و حقیقت جی دخالن خالای کمین این هنه کان گوتن انوان تونه نزانن گلک زانیار لیکولینر جامیر میر و میرخواز جبو و بحثه نخودی دردن بگوتنه کدن به درد و غمن و سریخوا پینایشنن خالا دویمین هنک جی آن نخوازن آن جی نکارن و حقیقت بیجن جبو ترسین جور بجور و منفعت بیهوده بحثا کردان و مسئله واناکن به مسئله گرینگ و مهم ناینن هولی سری پور دکن دلیل سر و بحثه دگرن بگرتنه جی ناسا کنن گریکا کور لیدخن هرکس پرسکریکا کردان آهیی و چارەسەریya vê pirskrêkê û problemê jî baş zane. Jê haydarin lêbelê gotin û qalkirina vê meselê mêranî, gezeb û ferasetê dixwaze. Zilm û bêedeletiyên li ser erdê wekî xewnên xof yên şevên giranin. Meriv naxwaze lêbelê her şeftên xewnên mirovan. Meseleyên Kurdan jî ew e. Ummet ji bîr dike lêbelê ev meselê her şeftê xewna ummetê û birayê me yên Müslüman. پرسکریکا هرما ما یا هریم زن پرسکریکا کردانه لبل دولتین هرمه لسر و برینا مزن کور و وکری گوتون و شغل ناکن و مسئله نابینن و قالا ویجی ناکن مثلا کرد و کردان ده جبهه زوردار جهان ده اوسانینه او هم جمع خوشتر دبینن هم جمع باشتر بحث و قالا ویدکن امپریالیست به شو و روش لسر و مسئله کار و خباتین خودکن کرد جبو وان عرضیه که به برکت منبع چافکانیه که بالکشه. به جسارت بحث کرنا کردان به چاو حقیقت دیتن به ترازی محکمه و عدالت پیواندنا وی دردی و کلا براتیا قدیم جبو و مسئله و پروبلم چاره سریه. گل کرد لهرما رجلاتا ناوین قومک مقیم دیروکی و شریک ارداخویه. کرد جوالاتک دور و غریبیان نهاتنه وی اردی. براتیا کردان هر تم لسر دین و ایمان لسر انصاف و ایزانه بردوام کریه. تجاری ایخانت برافروشتی و ببختی جو کردان حاصل نبیه. هر کی آلا اسلامیت بناوی خلافتیا اسلامیت بلند کریه گل کرد اصل و جنس وان نپرسیه. تمام پرسکره کانده جنگ و جیدالنده آلیکاریا وی قومی کریه. جوان تشتین کتین قال کرن رجی دیروکا جیهان شاهده. بوی آوایی ام دبیجن لازمه که مسئله کردان به چاره سر کرن لورا کرد درمانن. بنگاه حال و حرکت دستور و قانون اساسی یوان دولتین که لسر حرمین کردان هاتن دامزراندن لسر اساسا رد کرنا هبونا کردان لسر رد کرنا ماف و حقوق وان این نتوی هاتی آویتن. افراد و انکار کرنا کردان هم جبو حرمه نخاسم جبو کردان گلک برینین کور پیدا کریه. جمعدوریتین حریم مزن جی بیه سبب. مهمتر و تالکای مزن جی اوه گلک کرد جرای حقیقت دورخستن حسیاتا کردان یه جاهلی شیار کرن بلکی گلک جیا و زوزان خراب کرن لبل دشت و باجار دست خود درخستن بندا بحیث و قلبان یه امبراتیا اسلامی برین کرن زمان کردان هات انکار و قدخه کرن
navê herêmên Kurdan gelek cî û caran înkar bû. Ev nav ji wan re bû sebeb û hinceta hereketên çekdarî û komkujiyê. Miletên bihêz û quwet bi destê birayên xwe yên Misliman mexdûr dibe. Kurd û Kurdistan roj êdî bûye dermanê xelasiya herêmê. Milletên ser axa Kurdistanê hukm dikin axa û dewlemend bûne. Heta dewleta xwe ava kirine lazim e van tiştan bizanibin. Kurd heqîqeteke cîhanî ye. Pirsgirêka herêmî êdî pirsgirêkeke cîhanî ye. Dewletên li ser axa Kurdan hukm dikin divê çavên xwe vekin. Tirs û xewfên xwe yên qedîm yên ku bav û kalê wan bi cehalet û xaflet kur nivîsandine terk bikin û bi cesaret, feraset û edalet herin bi ser wan de. Eger bi ser wan tirsên cahilî de neçin, wê demê tirs dibe destûra esasî, ew jî dibe maşeya zilm û zordariyê. Ummetê eqlê selîm winda kiriye, birîna bê derman girtiye, Yusufê xwe winda kiriye. Xetera herî mezin jî ew e, bi vê eql û fikrê heqîqetên rêya Mewla nayê dîtin. Belkî belatê dîtin, pirsgirêka Kurdan jî mîna Yusufê Kenan e. Lazim e ku aqilmendê ummetê birayê me yên Fars, Ereb, taybetî jî birayê me yên Tirk Yusufê xwe ji bîrê derxînin. Bo devkirina emperyalîstan, bo tesîskirina îstîqrar û nîzama herêmî, nahazkirin û çareseriya Kurdan her daim şert bûye. Xudayên barî di Qur'ana pîroz de reçeteya selametî û biratiyê daye. Mümin tenê biran e. Dîsa ferman kiriye, me hûn qewm xwe liqandin da ku hûn hevdû nas bikin. Vesselam.